Goeiedag kiddo's, mijn naam is Asha. My name is Asha. Welcome to mijn kanaal Afrikaans Kiddo's. Vandaag gaan jij leren die nummers van 21 tot 80 leren. Today you're going to learn the numbers from 21 to 30. Laat ons begin. Let us start. 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 revision. Dit is die nummers van 21 tot 30. These are the numbers from 21 to 30. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30